hlala kathi intombi eqeda kumula samulani ngidlala. Ayi mina nginohlangana empilweni yabo lo unana xa bizi nodoli akahlanye ibuya nomuntu phansi. Ayi shemla ngiyazi lento shem. Ayithi happy birthday isilungile sithando sami wena wakhetha ubuntombi. Wajike wakhetha nempilo esidlanyayo. Ayikho impilo sami bingangibusisi mina. Sonke nje beziphila ngendlela yazo. Ulanayo ila khona usuku la khona imvula yayina khona. Ina kwazi kwangena amanzi kwaRand. Hayi shemina zinto impilo sami ziyadlula ke bakithi. Bengingenayo nje impilo ukuthi uyizwa ngathi ishothi noma engathi na ayidli yona. Hayi cha enganqabananga nendlela esikhona nama bayethu lamakhekhe ngazi ukuthi yazini lezi mpilo sizadlela sidlela ama-chips ngapha sidlela ugqi ngapha sizibinda bakhe kuzovela ethi ubhizinesi okunye inyama ke bese kushoda bengishaye ngayo ebusweni. Hayi babhema inyama ngidlile akwamadinatana mina yilokho sami ihleli lapha niphelesi sekuzoshaywa ngesikhathi esokuthi izinto sokuthi siyoliduzela inkomo phandle usiphiwe lo impela siyami enyazi ithanda ukuyilalela bayithi lalela 40 ngefoni manje akunhliziyo enhle lapha kulo mntwana akunhliziyo ola basebengishiya emgonqweni ngingedwa beyothatha i-content mina ke nje kwesami impilo zami ziyayithanda i-content bekushutha ngapha kwenziwa ama-video ngapha nize nibona nje uma sengibuyela kini nje ethi nanga isikhathi sona bengenaso ukukhathala nokubamba ngiyeka kodwa hayi cha ezami impilo ezingibambele shini nanga ama-video zizigidela abaphandle siviva phela bengenayo impilo esimina engelona igagu bayithi ngiyadlala amancuku amasiwele helele umzalo wami ya isiphongo babhemi azongayazi ingoma uThembeni ungayazi ingoma uThembeni impela national anthem yasemajijini kodwa phela yethu sonke bakithi yethu sonke akumavidiyo lapha efonini yami ngizoloko ngiphosa nje ngoba ngiyabona senoze ningishaye phela nilinde bona lamavidiyo nangazana kwenzana nama-vlog bakithi besele umuntu ozongikhomba ethi hayi yenziwa no-21 ngize ngiyahlanganisa phela fonini man thole lokho engicela kona nje emoyeni ngijabule cha impela akusizi izinto zami kodwa-ke angikwenze TikTok ngomqoqweni phezulu manje sesiculela nje sizigidela emini sasihliswa komqoqweni tanga bakufika ibanze komakhelwane sizofundela hayi angaze ngibhoreke nje ngithi ngibhorekile ngiswela amagama
dance ngiyapostela ngevlogile angaselobona nami ukuthi ngimisa kanjani ayike ngidubula nganazo iy'mpilo zami baphima kuwa kuwena uqala ka-left uqala ka-right kuwena nje hawu ngidlala inkomo yami hhayi kanti inkomo yami-ke konze yehlula abaningi hhayi mandla ya impela sizahamba ngithi buka lobu buhle nakhuya ngivale ngo-code 14 ngivale ngo-code 10 mina kube ngingagqibile lapha-ke sesiyolo siyobona inkomo yami kunze yehlula abaningi athi bebamaphunya bempethe ayi ngile mabhema ngemulile ngenkomo bakwethu washikilisa ngadlali nje uyanomuntu phansi ngibonga abazali bakithi abangenzela iqiniso baphima Izithi bengathi uyashada nakusingena nenkomo nakusingena nenkomo Isakembuye iseyikho Wala kusada